ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤꯕꯁꯤ ꯏꯟ ꯋꯥꯟ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯅꯥꯏꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ IDPꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯣꯁ ꯀꯟꯇꯦꯁꯇꯦꯠ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ IDP ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯗꯤꯁ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯖ 3 ꯊꯣꯛꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯜꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯧꯈꯠꯄꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯀꯞ ꯃꯤꯔꯥꯎꯈꯣꯟ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ngasimak tariba mirasna pathuiba ngasigi newspapers mayamgi heading the karga tholaiba mase tasengna yam nungai ba polamni aikoi masigi punamaki credit se yahanbada manipur miyam da pijage ko alagi particularly manipur miyam gi mohut silaga koigi manipur gi loop singna koigi absalaga punsilakpagi masigi kanasu asoba impact ama layena akoina longningi maramdi akoina sum ugi bada akoigi April 5 tega ko akoigi ahanba loop singi tongan unabaga si hawredana ko adida akoigi point taruk tega yanagi bagi akoi nijang idana ko aduga thabak oina taruk tabadagi ani suba mifamda amuko naga yawgi daba ko kaigino da tawroidaba thabak tadi kadawi wari sanaraga kano tawduna tawroidu regadi yawbagi santi kari matham taiga haiba ko mira itagi ko rikoko minagasu mathang amu yawgi daba maram saigi tampak amadi singi mafamda khulai lokhatpagi pot asi bias lay sumai sum tawragadi akoina santi gi wari kamai tawdino haibagi yawgi dabagi maram ga pigidana sigumba mayamgi oiba asenga pot mayam sigi toan thamaba matungda akoigi mapung oina ahumjina pulakpa manipur miyamgi wakhalon mayam iho tawraga magi punjanbagi wakhalon ama thammaga handak punna satminakibase masigi asauba kanom su layena ina khalli ko maramdi maduda aina sum am seng hamna thamgi mira samaina khalle yanan wari sanaba natraga manungi masakti araibani manipur miyamgi wakhalon si loibak manipur apumnagi wina ihun puraga chatlaga maduri present tawraga thammaga aduga hanminarakpagi impression ama pina honabada santi maliyamgi santi gi wari sanabagi khudimaki makokta akoidum iridana confidence building measures naidana trust deficit tadana ba honabagi masaksina kwai maru oi tamo ide be mazam da hogi ai ko myam handak se ko gi manipur gi maru ba apex CSO sing habatai amuko aduga kokomi amadi ko gi fox ki apunba yuchingna yamna unified over mongda ai manipur myam gi aspiration myam je aduga layer issues myam je punna ai ko forward to gi mi yeng amagi makhada handak se India gi union Home Ministry ki makok thongba luchunga singa loyana unabagi tangkak ama khak mayam da ugibaduni madada koi tamo bobo ju yam chawma sok ya bigibani aduna haidare masidagi aina khangjaning baje tamo na hoje heavy baje live development si ikan kanadana manipur CSO singna Delhi de salaga wari sana ro matungda soidana ahomba khara porkani haibagi thajabal lay haibagi mudugi press meet chingba press statement chingba thokre aduna tamo how was the natural conversation kamaina adugi conversation to khara haibi ya ragadi kamaina confront to we mokoi ge negotiation se kamai to we habina chim sum kan khoi yama detail loi natraga su akoi da yama nungai gi base manipur miyam da impression ama piba manipur miyam na madu da harau gi ba pullaga amutang chapminarani ga hai gi ba ko adugi amuk kumana pulli ba ahum ji gi spirit ta su amuk na ngasai gi magi han gi leiri ba kanu du gi hena pangan kangkhat pa hai ba tare ko manipur miyam gi posipur satna hona ba da aduna amuk impact pirina si Mike asongi MSA gi hai tare ko Ministry of Affairs ki aduga even governor ga unabagi kano sida moina su amu la isidi hanta ki sidi pula la abani ko hai seriousness amu moda feel to rakanda akhoi gi la yo mayam do gi asaba thakpagi nga yam chi ajana tawbi aduga unabada yam and most kano si yam free frank kano si gi atmosphere ma sagat laga unaki ba adi masa
खाइना सेशन अनी थोनगा थम्मकांदा याम इंग तपना उनखिबा अखोई इश्यूज मयाम थमगिबा खुदम मोइना ngasa trust division ki matangda kari gi damukta kokomi na yawgidrino di armament tawda khulai lokhatpada bias lai ko akhoi volunteer mayam gi kari gi iti gi kari gi leiri ba khulai myam sarenda tawrabda ngasai asundagi lokhattaba singlomdagi adugi hek ma kanoda labukta kaida farmers ki kano mayam right so aga leiba mayam pukhatpa den amuko na kedo yawgidrino taruk tu highway hangni hairaga hangda khotaba mayam da trust ama leitragadi manipur miyam na delhi da sala kanda halakpa matamda ngasai thajaba piri e gaina hoji am common noiba ko thajaba piri e gaina hai gumba adagi paisa nungja ga heta lauraga cso sing ji keno tawgrabra haibagi keno ki singna ba ka leiba ko sigumba mayam sing asigi keno mayam si hantaki keno sidadi madu pura khara kanu toy haiba tare ko adum yam ri yeng kan madu moide thamme haibani da thamma matungda akoida yam seng na akoi livelihood oiriba kanu highway gi oiba ko khali hojik miras na haigi ba idp gi issue even idp gi issue ji da akoi amna kanu ni hotlaga adum pui ko ngasai gi ma gi आदे लेरिबा मफम जिंग फजना कनबा लगी रीसेटलमेंट तौबा कोई डेवलपमेंट पैकेज मिरास अखोइना थम्बददि को रिहेबिलिटेशन पैकेज है मसी रिव्यू तौबिबो हारिबनि मरमदि फुरुप अनि खकी आईडीपी gi लेरिबा युम कनुदुदा अदु खतंग जुन नतबिदा अदकी इरांग हिना मणिपुरी फुरुप खुदिमक्सु सोअलेबा Manipur macam macam yang cakap dengan anda anak itu semua ni na Manipur as a whole puru kunta teruk dari segi weba asigi punjan bagi weba mo ijul yahun bagi weba rehabilitation package review tu orang adugi financial package sama bo kan pibam tu hai basi bo da akoi maduda akoi bhajana tham me ko adigi farmers ki matang da akoi representation yang bhaja ba ko akoi gi even nakan da lei ba mayam sigi yamna maru riba akoi low mi singi matakta akoi खुलाई पाइब सिंगना अवाब ताहलिब खोलिब मयाम सिंगसे मसी फजन थमी अदु हारिब सिंगसे थबक तो ओनथोक्तरगदि मणिपुर मियाम नसु थाजररोय अदि अखोइदसु थाजब थमद्रे अदुना अखोइना कमाइतनो वारी जे सानरगा कनो तौदोइनो हाइबसि याम फजन थम मतमदा मोय अंतक्ति खरा सीरियस होइना मोय सोइदना तौरगे हाइबगी कमिटमेंट को अदुमसु लई अदुमगना मदुइ कमिटमेंट ग मरी लेनि प्राइम मिनिस्टर गा लाक्तोरिसे खरा अखोइ शांति पुंग संजलजि गायना खलप मा प्राइम मिनिस्टर मणिपुर लाक युवन इनवाइट तौरमब्रा तमो adu akoi gi adum kanu ni lakham thu ena adum leini prime minister ni ko lakham thu ena adum leibani adu lakman da badagi kanu ni pen da dugi wani thawaina baton makti hek ka toromdre adu ga lakani haibasi di nungai adu ga loina paikhaliba handaki yam nungari bana अखोइना हतकी चटपा मतमजिदा को अखोइना थोला गवर्नर ग उनगिबगी कनो दो सिदा अखोइना गवर्नर दा अमुक सेक्टर उनजगे उनगिब नति आरेदा एमएसए दा अखोइगी लुप अहुंगी अखोइ यावजरिबा सिंगना फजना सिदा यानरिबा रिकमेंड तौबिबा पोसक सिंग असे थ्रू आवर गी स्टेट गवर्नमेंट गी खुथांगदा को हजिकि मोगी रूल लेरबनिना गवर्नर गी अंडरस्टैंडिंग मखादा मसी इंप्लीमेंट तौनबगी माजु वीकनेस होहेलगा सो फार मागी डिलीट तौ मतमदा मा लेरिबा प्रोग्रेस ना कदाय बुक लाइग्रे करी मखा ता चथगी गनी हाइबगी चप चाब कनो दो अखोइदा खंगलगा मदु पाव दो आदा यानखिबदु मोइना हाना पाव पीरबनेबा गवर्नर दा अदुगा पिबिरो अदुगा अखोइ थोकांदा अखोइसि हेक हलपगा युम योंगद्रिङाइदा अखोइ चंगजलगा गवर्नर दा करी पाव पीरे खोले हाका एसी लेरे खोले हमाइ लेरे खोले अदु सोफा करी डेवलपमेंट लेरे होजिफोद करी एक्शन टेकन लेरे फार्मर्स की इशू दा करी लेरे आईडीपी दा करी लेरे एंड देन कनो दा कनो फ्री मूवमेंट दा करी लेरे सिगी मयाम सिंगसि मसा खाइना क्वेश्चन आंसर वहां तौरगा मोइना डेवलपमेंट उले खोले को अदुम one day watling ida ngang fuwalagi case da person manga koina suspend tawgi bagadu akoi di hana adu pira apo neba thabo ina pa hela pagi thabo janta khara ui yaibani da masi continue tawrakane khali okay here tamo sub khara worry khara sana bagi tanza da longning is mayam na su mayam ki question ni ko tamo this